Kinong yalam gari Bhoi Dorbar hak khat sau tarik unai tung kilapin bena bah katayo ga bakhat du jong uniu benai kinlet bentit Miej nyo sekretariat bat banyak kendu yo menteri rang ba kejela ukonat kisang ma halor kejing dawa ban PYNURLONG no ya kejing don kam ban Kyntiew kerdan no ya Patharkhmah administrative Sha civil subdivision ya kani lapin sngau ha kejing yalang ga bakhat du jong kinong yalam gari Bhoi Dorbar balalong homsning ha ga balawan man ajing kersan langru daki MLA bat MDC jong kathem Riboi district bat dei hadin kejing tai ga basani bha larai benai kendu no yo menteri rang ba kejela haringkat kikot kisla ki babiang halor kejing dai hok jong Patharkhmah administrative unit ban Kyntiew no Sha civil subdivision hagani kejing yalang lawan ban aimin sim da Dr. Didi lapang unong yalam barat ba kari Bhoi kinong yalam ke Dorbar ki bakentup ya ubaken sai RR makodo presiden uba RB shadap secretary ke MLA ki bakentup ya uba Meral Bonds im MLA ke Nongpo uba George Lingdo MLA ke Umroy ba Jason Saukmi Molong MLA ke Umsning ki Arngut ki MDC bakentup ya uba Charles Malngar uba Balaji Rani kinong yalam nakathan jirang ki bakentup ya upa im Walang im ke Hima jirang bat kiwe lengba kani kejing kendo lang kari Bhoi Dorbar kalayatai saniru halor kiwe ki mat jing dawa ki badangkam kirki ki balapen pau lemba ki MLA ki bakentup kum kejing penongkam ya ki atli ki CNRD block ha omdan bat mahoti ban Kyntiew kedan ru ya ka Eastern Ribhoi Sha civil subdivision bat ru kejing Kyntiew kedan ya ka Umsning Sha civil subdivision yang nak tagar Ribhoi sik barakoi lebon terusnam lain kawai hadin kawai ada kalau mentah kalau Bhoi Dorbar kedan khmat tolong ba ikan kaman ya ka civil subdivision kepada top ya ka jirang Patharkhmah area ya ka baladon lupa nanduk ka asal unit kelale bat kilara nang kaina hanapara kalau poi saja Patharkhmah badang tu ladon bijing dawa bojot hadin ba government igala sedang ban Kyntiew ya ki indong segi district per segi bentar jangding ini kalah khairu isa kene kan yang hakaba Bhoi Dorbar kalah hai ya kijing angnut jangka ya jingle jangka kalau bun susna dengan nandang kam sibun markum woi naki ribala islam balalong rang ba rong riboi na sungtenak boyo lat bane don rangkat Bhoi Dorbar kene ka isu jangka civil subdivision bat ni persian ko ko yang jangka don haneu presiden jangan Bhoi Dorbar buat kerja makro dan yang ujian sendiri harus sedang dan hal ada naik tu kan timat sedang siok menyatu juga dan besar mat kebakongsan kebangi layakan negasi ngalong ban kersian ban dawa kerpa di surkar ban penyok kloy na wika civil subdivision ya kan ga Patharkhmah administrative unit malawang kita demi dan awal kataru ni dalam ni bagi nama khmat jungi MLA MDC kat bagi don bakal ru tikini ki MLA ru jungi nak kijong ki konstituensi kum Pak George Lingdo MLA jong Umroy lapan pau ba kajing don kam ba ka than Umroy berumbong kan yo hil ka jong ka civil subdivision pada kejuk kopor banang sedang no na redu ka state unit kunjuk ba Jason balag dakran lang ru ba diba RB shadap General Secretary jungi yang jadi debat ke Umsning kaneru marpakan Umsning blok ke blok Larhim tam kan posted Meghalaya jungi bat naka consider na baro kiliam ke area ke jinghe ke digre ke jingbun brew ki kiru kilap MLA lokal MLA bat ke kersian yang bawres RB sadap General Secretary jungi yang kiner kidan kam ban yo ke civil subdivision iba Charles Malngar kum MDC jongka Umawati constituency itaru ila keren yang matakan Bu Ahmad yang Bhoi Dorbar ban kersan lamban yo ya kasih di blok apo Umawati constituency kaba ila kreu ru bakah kathan Umawati kunju iba Meral Bon MLA ban Brom jong kanapo constituency lakian yang kidingdon kam ban yo sa kawai kasih di blok bat sibun pat ki head of department kum SE jong ka PLD road bat ka face jong ka building PLD building ka yang ginikot kidingkya babun ki hospital man Kyntiew iki sa ki kadan ki ba kamselo gini baro ki isu ka Bhoi Dorbar kan nyarap kan ai gini kersian ke barat ba ya gini ki local MLA jungi aki respected constituency jungi ba Bhoi Dorbar ka kuah ban develop ya Bhoi hagi bantag bakher tingai kule yaki
idon ke pebru tendring gedau ke peb ngila ke ban ong ke syong ki tendring ini ke balawan ke ai ke trelang bat ke Bhoi Dorbar ke balong tang makah ke seng ke ba dawa ya ka distributed apa tu kor kalayo dawa man ki perdan subdivision civil subdivision Bhoi layo bat ke ju ke ni ke seng ke bala dawa ro ban penyo ke district ke Bhoi kalayo te ka Bhoi Dorbar kanang teng bat ai gini sekali ka dong Bhoi ke berkuai akal yang development bat ban Manda ru ya ke roi ke par pentuk ru ya ke jing syong suk susan ko yang ka district Kejeng wan jong kini nong ikmat juni hakan ke sengi ngolong jong presiden ratu advisor ini kalau Sha ke borong putra haka mengilala pendep yang diketuk ni kam ki bakia badan kam haka jing itu bat kene ka Patharkhmah administrative unit ya ka bangin dawa manta upgrade ka Sha ka civil subdivision kam de isu ka kam ka bangi suya but tenang ya ka wei ya ki wei ba ki layapan Henry ganele le kala de hok banyo nadu kumbalai asna menswa nila long diu ha banyo eka bad ya kane ke jingki kala de nadu kapor bolong chief minister jong iba jadi rembai rum ya kran i Henry hangno kapoy kata ka jing ya kran ngam dala su ban budin bad kane ka kam kade kari Bhoi Dorbar ka baju ya senran ya ka western Bhoi ka western Bhoi Dorbar nadu tu isnamro kala sedang banwan kerbat yang ikum ka Bhoi Dorbar banyarap lem ban penulong ya kane kecing temu te bat halor kane kanong rem haka jingwan jong chief minister haka khatnyo tarif jong ubna Januari ar hajar khat khandai hangne hapo secret house nopo u chief minister konrat sangma ngila ai ya merendam haka tur haka ba kinong ikmat jong baro sanmut kidan lot khamtami bakso tun we na kinong ikmat jong te jirang Ilai dorang kat hak tu sengi bat kam memorandum ka bangi ai hak tu sengi kalong ka wei na kimat ki mahkamat du kalong na ka banta ban upgrade ia kaneka Patharkhmah Sha ka civil subdivision bat hak ju ka perlu ya ki wei ki kam ki tinton kam ki dei bat kaneka kam kari Bhoi Dorbar na ka por Sha ka por kalai syong bunsin ya ki committee bat hak bangi ya syong ha ki committee ni syong khot ya no ru Henry tang para rekod ngi syong bat kane kaskin ke bamenta ka bang ibu amenta kasni kade kasni ha ka bang ikwa bagi nom ikmat barok kini poilon diskusi badan gina pedeng jong kita nom ikmat jong laban poi dengengi skam bawat kita ki bompoi ru hindre idan keju ka mensim banyak kersian bat ngi nak banta kane ka jing temu ke barat ba te nang don nalor ki we ke malong nang ki Patharkhmah ya ke jing dawa ke jongi tang kita ru kinlong hi kawei na kimat ki bangin bu akmat jong sarkar namar bangi ha ka dong Bhoi inang don kam sibun banio ya ki jingdon kam nadu kapor bai doktor didi lapang ila song thai niu i kum bangi la sa pun suet namar bangi don kini no ikmat jong i Henry bapli ha kata ka jinglong nong ikmat jong ki bai dang khna ki badang kham somla ki dang persiang menta bagi jing trestom jong ki niu i sya kila trei ba Henry kidon kaman yo ya ke jigalam jong ki riurim tidak ke jingdon jong doktor lapang manta kasngi ka anu simru ya ke mat jongi bat yang ngilang baro mengila benjob ya ke jing temu Nama hak ke sedang tinggi bandung kum kari Bhoi Dorbar ila yo wer ki MLA ki nong ikmat jungi ki MLA ki MDC ni ki sangut laingot kila ya poi mat ki ai na ki jong ka jingmut kadai kasngi ke bahasa akan mau ngong nama nilai rung akan dia kerja syong meeting kawi ka agenda kalong ban upgrade ya ka Patharkhmah administrative unit Sha ka subdivisional level kendrai maki kita nak kejong ka agenda ka baki wanda ki peni ya kejing sanya kejing slow scam halor kejing lam khmat juga ri Bhoi Dorbar ku MLA jong ka umroi ba George ila penpau ya kejing ton kam jong ka konstituensi jungi kumi ba Melbourne tunjuk kumi ba Charles mo iba Jason kila pepal na kita menjong ka jin im sengi juki kin jindala mande adalah de ndai ka pepau ba idon kata gidi syania ya kari Bhoi Dorbar ki wanda ai isu juki ba fair ban bu khmat kari Bhoi Dorbar bahkan champion bahkan lam khmat ya kene ka kam te gede ke sengi pon sa kan mau le se balada ja
Begini kita mondrak di isu Kyntiew hadir. Kena ke sini bala bet di hutang Sumbai untuk kencing terang tadi. Kulen. In committee jom ke Dorbar Bhoi lembat kinong nikmat ya ka man ya kren ya ka ni ka kam ka ya te ya ka Kyntiew ya ka Patharkhmah administrative unit sya ka civil subdivision. Kani ka long ke ike ba ni nang tai na ka dong western Bhoi ni la ya kmilati ni la ya anglut pada ki host dem te ta in reim semla ban penlongkam ya ka adu. Tingi dap ta ke jingmen ka ba khrau ba mentang ni ba ka Dorbar Bhoi rangkat bat kinong nikmat ila don akan juga lebih ya ka ban gawabe na sarkar bala dei dan upgrade no ya ka ni civil subdivision lada ya ki we ki chaka lala ban create wa ki district ki block ki batmai te ya ka Patharkhmah administrative unit ka bala slemba la dei hok ya ka ban Kyntiew ya ka saka civil subdivision